Kristna teron piachor sunir tokbi anut ka prek alo so pen chokat rabjoi pusia lam ki ke klang. Pini ni final cap chitia chiklo. Borpothar police station keparlo oglang chararong a maker sunir tokbi anut ka prek alo so pen chokat rabjoi pusi alang ki ke klang. Labang so puthak sunir tokbi achor Christina teron pia hin pen pherang ke tuma phan Abirta PC pherang ke tum apora teng pen paledang. Sunir tokbi asomara phai kado kawe bang plido pusi herang ket hengno nang chet handun. Lasi nahong le do dam pusi tame prabjin pen hem kachewang pa prabji aphan. Si alang li somar la pen alang li chor Christina teron piatum pen kachiru kacharna pen chunuri padopon. Tangte pherang ket hengno kaningjialam arjusina. News Desk report Karbianglong 24/7 News. Ninang chim chuang lo nang hong le tu tarang itu ma chim chuang lo hong le tu ta bang pa pramo ko ni ke kam chuklem tek thelo son si kam chuklem dun ko ma nang na hong le tu ta sumar kan jin so tha ni khan ni ha nang lang ra le tip tip ke nang ni khan jin so tha nang bang pa pramo ni ge jo ko son si kam chuklem ko ma kasi nang ni khan jin so tha man ta ni nang khan thang kan chi son si kan na ko ma nang na hok le tu ta bang o tu mo sumara bangkan dolo. Hai.